Faftai lo fionga foi sala malo lava yo le ua a e male manuia fa tu tainga ia e pole sa iringa malo fo e lo tu malo ia ole leo o mai foi na ia fa singia so fina ngalo le tulanga leo ia yo leo fa manuia ina lo fionga ya Fafkai mangu morfisili ya kinga nge fo yo le mamando le ofisa fa salau mga kungiva yang ole fia fo ile vi inga mar Fafkai le kua e o so ifua maleola mga kula ile ngiva yang ole fia kusai mar Fafsili ya me umalava fo ile kua yang o ye o so ifua maleola mafoi ngi vai kau ma so ifuanga ai mga ole ngi vai ang ole aso Fafkai kele ile o mai kusai mar famoi moi ole kawaga me ingon ngi famoi moi sale faingo fi sama fau kaimi o wanga ia o sa ungi va ele famoi moi ia o koe mo fole ma fau se ye se kaimi manga kula o lea ua fai langin fola nga vai ya ele ia se manga kua war kofi o le kumalo alanga fai nga kale yo o mai o pa ia inga mal mako ngunge ia famori inga uia o kau mafai o ke saungi famoi moi ele ese sa ukali nga abe mo kali ale kas sa kalo ile kua so ai mai mo so mai aso kofi as falaile fa amukar fa mo ole deskala inosu fa kwa ulole o kali makongu leang mafuai o makomo langa kumwa wa ni fa mo ya ulea wa e malo faiva wa ni yaso mo fofuanga e mua nga morira Fafkai kele i sungai fa fengainga el mako fio anga ngei famori usai mal lang winga o mako kanga ka fakawa ai kinga nge fo yo sungai fa fengainga amaka mai paya sia pa ia le fio anga fakwan usai man ngei fa mo sa ko ka kalo mo maku waku ile kuwa nga ya kau mangur fa mo leo wakali fa alo le ko ala nge yaso mal fa iunga ya mo mori fo ila Fafkai pa ia ri kumalo a maka mai paya se ia pa ia fakuwan o ko sa mo fa ngaile ko yo o yaisa mako fa mkalanga ku maua o fa va ngeiwa ka ngu isi uil fa mo ka ko kumalo ya la ko pulelea mo modi fo ile Fafkai il ko fa ya sol poka le fionga ya fa lo sao pule ko fa ya lo mia kauloa e ku sai marka alonga ngi va ya so ako se ka aloa kama e fa me yuso le wai u ka ko fa mo le wo ko mai la ko pule ya kia wa ka wa vengo kiu ke au manga duenga mar kofi o ka ko kumalo ma ko manga kule ya la ko pule le o pale o kiki la ko fa alo usai mangi ya so ma fa mo ai manga mangwele kausa Elias o wala malo awa tu fa malo mani ma longa foi o ka o ko mai kia sa nisio ni ai nga sa masur ka yao awasa mo mlang filinga u fa malo amaka maya ku lorsio so ai malabe alio o maya bloka i vafos o maya la uli al mali ko so kwai maso al menge o mai lo kai mi lewo ya nge o mafu anga e lain ka fo yakus fam kala ngai le kausa ilia so wala malo awa fa malo e melea ya ayo ai ngai fafo
so se kafal la lango ko fa fonga mai ngi fa karkalanga ya mo lia ku le ngat fa kai ku se kalo mo lia awale ku inga ya e malo faiva aya ainga sa mo ngi so se ku e fio ngi ka ku mo sa mo ngi fa salam ya le wo ka mangu ka ku fa mo di ia le ku ngai so se mea mo di fo le nga fa kai so mako ainga pele fangori ngei usa e foi marka wa me inga ngei fa mo le wo ka mangu ayo kinga ya validia markinga ya meliang yo mako mafuka sa mo ngei ya vi ia le ku ngai so se mea ya manga kwai ngei va ngola fiafi ya ile ko tele nga wasa mako fa kalanga usa e foi mare o mai o ofisa mal la wasinga sa kamu fayai la fionga yava ele awale kumalo o onga faka o konga la fu awafu fu nga fai onga ngaku de o kele ko se ai wa fu nga o faka o ko va ele ya ula wala ko fa awu nga yakingi mo ka mu urfa mo awase mangu ya ri kumalo male fionga ngi ya paudia sa mako fam kalama ningi vai ngola fia so mai le kua ko fo fuanga ko so fo mai manguia mana yale sanwanga faftai lo fionga fo sala petai o sila mio fo ilta tutunu oele o lilo fo ilalo lo fionga le na lu fatu to tasi a le tal tono le fa lo ngato na o e sa no ngai o leo le a e alu sa o lava i le vaenga wha upwhai le fas. Po le sa o leo? Ya, whawhakai mo fisidi. O lo kukua kasi sa o walu paloka kukua kasi lalo o wha malu o le vaenga wha upwhai al wha kua lea kua sa mo kasi. Onga o ai a inga mafuafuanga al vaenga wha upwhai. Leanga mafuai onga o kukua kasi i lalo o wha malu o le vaenga wha upwhai al wha kua lea kua sa moa. Foi sala? O le umanina au fala o le te lango avelo lango vai fo po fai le patu tu le tu sa mo tas e fo umana e fola si el ta fata sa no no ve so ti ale mafu anga le te lango ine vai fo po fai le ala umanu ya lo fa mo o afia e se fo anga fa se fe lo inga male vai nga fa po fai ya fa kai mo fisi or kai mi ele ile ia se kai mi o fo inga mo se do inga a como se aso i luma ia koe whamangingo le o vaenga ia moro wharo Pawhia pe ese tūlanga fo e lu i ne se po se o alo po o whalsao pule le tūlanga o e wha ingo o le whainga pālo tai nei aso ia le la longa nga yo kangakai a wha pe kaulau o le whamoe moe le o e siningi ia e whukunga i pēle ai ngei polan me kaumwhai. Aftai lava mai. E le telefo inisi fasili. Taltono nisi facility o tato fatali. Se imai a e fo i vaenga na le ele iyo o iai ia fufuanga lualu mau. Pelo le taunu watu ia pia ia posfelo inga fo i malvaenga wha upufai. Ai mole taimi nei. Inia oia tapenanga e mo i olea sa e tapena e te alu ona toe wha alua fisasi lea ia ai olea wa e manuia ina wa e alu moi. O te talitono sa tapena lau mawhawhau wha moe moe le nei. E ese mai wha moe moe le malo lea ua umona folasia e whapeona whatau nu uli taimi o wa ele. Ai olea se mana onga lava o la oea o lau awhionga. Ile tu malo ai mai sea o lo fio anga o anime o lo fio fale lei. Ia. Da kai mo fisi. O mea ia pe o wala onga paipa. Le foi sa forcia le fio nga ia. O mai ku mau anga o le ku malo. O ma ku ngur kai mingi. O le pe paipa. Ma ku ngur kai mingi o le pe paipa. E o la mai le va veao. Pe ile auti ia foko ako ola fo ile fia kemi pe yo ngai fofuanga ia ave fa mo i fo fuanga ba ele uma fa ka ok
Amai, ia ngā aile po angisi me mga o mia li kumalo. Au wafo ise sawa wale kumalo.